otvorili smo mnoge bolne teme, one teme naravno koje tište meštane Surčina, one tako isto pogađaju i Beograđane i celu Srbiju. Pokušat ćemo da zaista uz skromna sredstva i velike probleme koji prate i grad i Republiku rešimo određene probleme i olakšamo život naših sugrađana. Ideja samog sastanka je bila vezana za pomoć i način na koji grad Beograd može da pomogne oko važnih projekata opštine Surčin. Nekoliko projekata je onih koji smo identifikovali kao najznačajnije za ovu za sledeću godinu, a to je prevashodno i prvo nastavak i završetak radova na putu Jakovo-Boljevci. To je izuzetno važna stvar za građane opštine Surčin. Mi kao grad Beograd vidjet ćemo da se ta nadležnost koja je prešla na nivo Republike vrati gradu, kako bi u što kraćem vremenskom periodu završili radove na tom putu. Razgovarali smo o načinu na koji možemo nađemo finansiranje za završetak prve i treće faze Sremske gazele, tako? Jeste, Sremske gazele. Tako da je to verovatno i najznačajniji projekat za razvoj opštine Surčin, pošto razmišljamo o tome da kroz razvoj privrednih zona i kroz završetak koje gazele napravimo okruženje koje će biti prilično za investitore. U ovom trenutku veliki broj investitora dolazi u grad Beograd. Kada treba da ih usmerimo u neku opštinu, mi nemamo privredne zone u gradu Beogradu, tako da je ideja da pokušamo to kroz definisanje privredne zone u opštini Surčin i kroz završetak infrastrukturnih radova, odnosno Sremske gazele, napravimo uslove da investitori kada dolaze u Beograd dođu u ovu opštinu.